Thikũ ĩmwe thutha wa munini wa president kwendia kĩoneki kĩa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza, President Uhuru Kenyatta nĩanyũrũrĩtie ciĩranĩro cia munini wake akĩmũria aregete gũka na mĩbango ta ĩyo nĩkĩ mahingie marĩ ũtongoria-inĩ itĩna rĩao rĩa kerĩ rĩtanathira. Mimi nasikitika hapo nikiona wengine ngwe mtu amekuwa huko amepewa kazi, badala ya kazi ni mdomo. Alafu sasa mimi tutafanya na kwa nini hukufanya wakati ulikuwa huko? President agitogeria Peter Munya ni mogaruruku marĩa tafanĩtie rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi kuma amũrũta minister akĩũria atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari mahĩtia marĩ iturwa-inĩ cia ũtongoria magarũrĩre handũ ha kũhũthĩra mĩeke ĩrĩa mahetwo gwĩkũria kĩũteti. Wanafikiria ukienda huko ati ukiona mtu hapo akaona shida mimi nitatatua hiyo. Kwa nini hukutatua huko mbele? Mwache kuniletea bana. Huyu Munya miaka 3 amekuja amebadilisha mambo huko katika agriculture, amebadilisha. Hawa walikuwa huko miaka 8 walifanya nini? Matoni ya Kenya Kwanza marĩ kaunti ya Tharaka Nithi matongoretio nĩ munini wa President William Ruto nĩ macokeirie President makiuga Ruto nĩaikirio nja wa thirikari kuma ngeithiria ciahanĩkire gatagatĩ ga President na Raila Odinga kĩambĩrĩria kĩa itĩna rĩao rĩa kerĩ mweri wa ĩtatũ mwaka wa 2018. Naona rafiki yangu Uhuru Kenyatta anajaribu kunikosoa, lakini sasa namwambia my brother, wewe uliniambia ya kwamba unataka kufanya kazi na wengine. Kama wengine wameshindwa, sasa unalilaumu nini? Wakati nilikuwa nakusaidia tulijenga reli. Wakati nilikuwa nakusaidia tulijenga mabarabara. Wakati nilikuwa nakusaidia tuliunganisha stima. Wakati nilikuwa nakusaidia tukajenga TTI. Kwa hii second term William Ruto hakukuwa kwa serikali. Alikuwa nje. Mimi nilikuwa nje. Zote tulikuwa nje. Kwa hivyo hii mambo ya bei ya unga kuwa juu, mambo ya watu kukosa pesa, mambo ya mabarabara kukwama, mambo ya ile dams tulikuwa tumesema tutajenga kukwama, we can place the responsibility where it lies. Ringana na kĩoneki gĩa Kenya Kwanza yendekithĩtie atĩ mangĩkaiyũkio hotani nĩ magathondeka kamĩtĩ ya mwanya ya gũthuthuria tabarĩra ciothe nene iria thirikari ĩtabanĩtie. Ndeto ĩrĩa Ruto augĩte gũtirĩ ũkarũmĩrĩra President Uhuru auma wathani-inĩ. Hatuna shida na rafiki yetu Uhuru Kenyatta, si ni kweli? Sisi tulimpigia kura na hakuna mtu atamfuata, hakuna mtu atamfanya chochote. Tunamheshimu kama kiongozi ambaye anaenda kufanya retire, si ni kweli? Tunataka kusonga mbele, ama ni aje? Tunataka kusonga mbele. Kama kuna makosa turekebishe, tusonge mbele, sio kila saa kutuambia tuangalie nyuma. Si ni hivyo wenzangu? Ngiriboti ya Inooro TV, Njĩtagwo Njenga Wambũi.